Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir hatta kağızda var ki o kağızdan sorudan başlayalım inşallah. Esselamu aleyküm. Bir günümdük gerektirilüçü sorum var ele. Көп адамдардан так маалымат ала албадым. Birinci, тамактангандан кийин колду, оозду жуубаса, жиндерден зыян жетип ооруп калуусу мүмкүнбү дейт. Мүмкүн болот, урматтуу бир тууганым. Эреже катар айтыш керек, жанагы жин тийген, жин менен аралашып кеткен дегендердин дээрлик басымдуу көпчүлүгү сүннөт амалдарга бекем болбогондон болот. Дегеле үмметтин бактысыздыгы ошол сүннөт амалда жакшы аткарылбагандыктан болот. Индиялык чоң алымдын китеби бар. Айтат, шакаватыл умма. Үмметтин бактысыз болуп калушу дейт. Ошол сүннөт амалдарга кайдыгер карап койгондугуна келип такалат дейт да. Ошондой эле жеке адамдын дагы. Кээде карап көрөбүз, намаз окуган, жолдук салынган, үй бүлө, үйөсү, сакалы бар, жакшы да. Бирок үй бүлөдө бакыттуулук болбойт. Адам бактылуу болбойт. Бакыттын даамын сезбей кыйнала бере турган болот да. Эмнеге деп карасак, булардын жашоосунда сүннөт толук эмес да. Сүннөт толук болгондо жана көркүнө чыгат. Элестет көрүлөт, но мечит көркөм аяга сонун болуп турат да. Эми дуалды мисля кырып алып элестеткиле, кирпич калды, кумушлап калды болду, актап эле койду. Ушул дуал. Ал бирөкчү көрүнөт, урматтуу тууганым. Ошол мечиттин көркөмдүгүн ашырган, ошонун сыртындагы нерселер болуп атпайбы? Ошол сыяктуу усулдары бар, парзы бар, мусулманчылыгы бар. Бирок жашообузда сүннөт кирбегендиги үчүн биз бактылуу болууга кыйналып жүрө беребиз, урматтуу тууганым. Сүннөт деген жашоонун бардык жерине кириш керек болот да. Тамак жеп атканда, тамак ичкенде, колду жууганда, кийим кийгенде, отурганда, сүйлөшкөндө, айтор эмне нерсе оюңа келе турган болсо, 24 сааттын бардыгында жашоо сүннөт менен болуш керек. Дегеле biz La ilahe illallah Muhammed Rasul kalbe keltiremiz bu. Muhammed Rasulullah деген сөздүн маанisi men жашоомду Muhammed пайгамбардын жолу менен жашаймын деп убада берүү деген сөз болот. Кимдир бирөө La ilahe illallah Muhammed Rasulullah деп калме айткан болсо, ошонун экинчи бөлүгү Muhammed Rasulullah деген урматтуу бир туугандар мына ошол жашоомдун бардыгы Muhammed пайгамбардын тартиби менен жашайм деп Кудай астында өзүнүн астында убада берген болуп эсептелет. Эгерде кимдир бирөө Muhammed Rasulullah деп калме айтып туруп, бирок Muhammed пайгамбарга ишенбесе, же ишенип туруп ошол сүннөттү колдонбосо, же ошол сүннөттү жаман көрсө, же ошондон жийиркенсе, анда Muhammed Rasulullah деген калме айтканы оозу менен жөн эле жел болуп калат. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Şu söz menен adam cenar ceberi olur. La ilahe illallah var Müslüman, la ilahe illallah çok Müslüman emes olur. Hadis-i Bitaka degen hadis var Bukhari'de. Kıyamatta varganda adam değil. Amalları tarazaga salınıp, taptaki tozoka düşüp turgan bolup kalganda, alakanda bir kağazды götürüp gelip salsa değil, oşol kağaz basıp düşüp gidetti. Basıp düşüp gidetti. Karasa kağızda kelime var ki La ilahe illallah degen. Bunu şunday kelime. Oşun için biz ummatı bir tuğanda La ilahe illallah Muhammed Rasulullah degendi tuğra tak bilip alışımız gerek. Ömür boyu aytıverişimiz mümkün. Bırak oşun kelimenin manisine, manısına jetpey kalışımız mümkün de. La ilahe illallah degen emne Allah'tan başka Kudayı çok degen söz. Bu жалгыз Kuday'a namaz okuyubuz. Жалгыз Kuday'dan sorayız. Жалгыз Kuday'dan korkuyoruz. Oşondan gana жалынып истихфар айтабыз деген. Demek mazardan barıp suragan, arvaklardan barıp suragan, daraklardan barıp suragan, olyalardan barıp suragan bardığı yok degen söz. Bir gana Kuday'dan soragat degen mani. Oşo mazar kıdırıp ketkenler, arvak kıdırıp ketkenler, palan tükünde aytıp atkanda bular La ilahe illallah dep Kuday жалгыз degende oğuzun aytkan menen, özlerinin kılık joruğu menen Kuday köp degende kılıp koyup da. Asmanga sıyıngan, jerge sıyıngan, uyga sıyıngan indiyarlıklar var misal üçün, oşolordun bardığı Kuday köp degen söz, urmatlı bir tuğan. La ilahe illallah degen söz, ibadattın bardığı жалгыз Kuday'a arnalat degen. İbadattın bir dağı bölügü Allah'tan başkaga arnalbaş gerek.
Misal üçün 360 gündün 359 günün Kudayga arınap, anan bir gündü arvaqtarga arınap namaz okuyun dese, bul adamın imanı çok Müslüman emes bunu. Misal üçün bir adam mal soyup atar. Soyğunda palançan arpağına soyup turgan bolsa, mal haram bolur. Negizi malды soygan bol kılmış. Ankeni Kudayım jaratkan. Oşonu Kudayım jaratkandı, Kudayдын adı menen, Kudayдын ruhsatı menen soyulganda gana halal bolup, bolboso haram bolup da. Ağıvattan suğa ziyan tegizbe, ösüvattan çöpkö ziyan tegizbe, bir kumurskan öldürme deyip. Sen çoğun eketta koçkordu soyup atarsın. Kanday otasın. Bolbay soyganma. Biro kaçan bolup, jaratkan Kudayдын adı menen, izni menen bolup, Bismillah Allahu Akbar bolganda, oşo adam bolup turmaptı bir turgan. Oşonu mazarga arnap, arpaqtarga arnap, oyak arnap, biyak arnap, degede soyup turgan bolsa, bul mal haram bolup eseptiler. La ilahe illallah degen söz, Allah'tan başkanı Kuday'da tanımayın degen söz. Temizci olmazsa, daha bir neke olmazsa, çoğun atan, manasatan, daha bir neke atan deyip oşuları Kuday'a kılıp atkan bolsa, bul adamlar imandan çıkıp keteverir. La ilahe illallah degen söz, Allah Teala'nın şeriat dep bilip, andan başka şeriatı kabul kılmayın degen söz. La ilahe illallah degen söz, anın jibergen Kur'an'ı toluk hakikat degen söz. La ilahe illallah degen söz, al Kur'an'dan başka hakikat boluşu mümkün emas. Anın şeriatına layık mizam şeriat boluşu mümkün emas. Absolutluk çıldık, toluk çıldık Kur'an'da degen söz bolur. Aleyna Muhammed Rasulullah degen söz, Muhammed peygambarım dep bilem, elçim dep bilem, havarçım dep bilem degen söz, menin jaşoğumun özөгün peygambarın jolu menen bolur. Kantip tamak jegende peygambar jegende jeyim, kantip giyingende peygambar giyingende giyip, kantip ata olup, peygambar kantip ata olup, kantip jolbaşçı olup, peygambar kantip jolbaşçı olup, kantip misal üçün men güye ola olup bireğe, peygambar kantip güye ola olman. Kantip üyünde kızmat kılgan, peygambar kantip kızmat kılgan, adamlar menen kantip mamilede olan, peygambar kantip mamile kılgan, adamlar menen misal üçün. Oşulardın bardığı aytılıngan. Bilespe, jövöptörün bireğe gelip, Muhammed peygambarımızın ötketkeniden keyin Hazreti Umar aytdı. Sizlerden peygambarına kızık adam dedi. Ne dese aytdı? Şu bir bolor bolmaz nersenden ayta verip dedi da. Kendi mendere meselesi mesela çoğu ağacı şunu aytbayla koymadınız dedi. Molda degenen ulu sözlerden büyük manil aytbay uşunday bir ayda çüyden dedi çüyleyi veres deyip da. Anan oşon Hazreti Umar aytdı öy dedi. Kur'an'da el-yevme akmeltu lekum dinakum. Ben sizlerge bugün dinine toluk kılıp verdim. Peygamberimiz bizge dağınıqanaga kantip girip, qaysı but menen girip, qaysı kol dişletip, qaysı but menen kayra çıkkandığına çeyip үйrötkön dedi. Bu emne degen söz. Bu oşol din maydalanıp ketti degen söz emes. Din uşunçalık dengelde oşonunda aytkan, andan başkanın bardığını aytıp verdi degen söz bulup da. Kur'an-ı Kerim'de atenene uf de aytpa deydi. Kur'an'da atenene urga degen söz yok. Atenene teppe degen söz yok. Kur'an'da. Biroq atenene uf de aytpa degen söz var da. Ankeni atenege akarat kılımın en tömönkü darajası ata buyurup berse uf dep nары basıp ketip işti kılasın, akarat kılgasın. Biroq uf deysin da. Oşol uf degen aram deyil. Uf degen aram bolsa andan jogorkunun bardığı aram degen söz da. Oşol üçün darapkana kantip girip çıkkan үйrötkön peygambarımız biz üçün үйrötpөгөн nerse kalgan emes, yaşoonun bardığında bizde peygambarın sünneti var degen söz. Oşol üçün koldan gelişince peygambarın sünnetini okup büyürüp yaşoonu girgiziş gerek. Hadis okuyumuz, jat bolboyt hadisler. Arap dili үйrөнөбүz, jat bolboyt. Anan ustaz aytты bizge, sizlerge bir iş үйrötüp, oşol işti kılsaňar jat bolup bardygy deydi. Ne bolot dese aytat? Sizler bir жаңы söz үйrөнгөндө arapça kalima. Oşonu 3 jol iştetkile deydi. Bir hadis okuganda 3 jol amal kılgın, hem günlük amal kılış kıyımı, 3 jol amal kılsaň, oşol seniki olup kalat dedi da. Oşon üçün biz ukkan hadiske amal kılıp, sünnetke amal kılıp, şeriat amal kıla turgan bolsak, jaşoobuzga baktуулuk özünden özü girip kete beret. Özünden özü girip kete beret. Ani biz sezbegen tuybagan amal durmaptı bir turgan. Kol juğan sünnet. Kol juğan sünnet. Tamakты kol menen jegen dagı sünnet. Kaşık menen emes kol menen jegen sünnet. Oң kol menen jegen sünnet. Aytkanda bismillah aytып баштаган sünnet. Бүткөндө elhamdülillah demek sünnet.
Bütkenden kolu jumak, başta kolu jumak, bular daga sünnet. Uşul sünnetler kançalık tagat kalsa oşunçol densooluk çın bolar. Oşunçol köngül tok bolot, oşunçol bakıt kelet. Egerde kemçilik kete berse, anda baksızlık kete bere turgan bolot. Janagı söz бар Kırgızda. Oğru batmandap girip mıskaldap çıgat degen. Oşol siyaqtı. Adamdın baksızlığı oşentik azandan bolup oturup özü bir gün baksız bolup kalır. Oşon üçün uşul hormatly bir tuğganda mınday bir mani berişimiz gerek. Her bir iş kılvatını oylamış gerek. Uşul sünnette kanday boldu eken. Mikrofon turar, karmaşım gerek. Kantip karmaşım gerek, buga berişim gerek. Oң kol menen beriş gerek mi? Же сол kol menen bersen bolobу деп. Her bir kıymal hareketinizde uşunda sünnet kanday degen oydu koyup algan bolsanız 5-6 gün, 10 günde, 2 cuma, 3 cumada yaşaşoňuzdun bardygysyn toly düşüp kalar. Ektegene turdunuz. İştanı giyin degende kantip giyiş gerek. Durup giyiş gerek, oturup giyiş gerekti. Oңbuttu salış gerek, sol buttu salış gerek. İştanı oturup giyiş gerek. Biz bilen aytiş gerek, oңbuttan salıp giyiş gerek. İştanı kütüp koyuş gerek. Daha mınday misal üçün da. Ana birinci men kılış gerek, koldu juuş gerek. Mınday aytып her bir kılıp atkan işte. Kaysınsı sünnet degendi koyup durup atkarsanız özüle çıkıp kalat da. Ukmaz biyaktan telefon çalıp suraya koyuyor. Bugün tapmadınız, erteň bilen düşünüp ketiş gerek. Sözsüz madrasany tuturuş şart emes. Ekinci surmatlı bir tuğanım, azır Peygamberim Aleyhisselam janıma gelip oturup kalsa, oşo kişiden uyalan mı, yok mu degen soruğunu koyuş gerek, jürögünçü. Eletetik var, kanday olasın. Sigaret çekip alsa, atan gelse dar öçürüp bitip basıp olasın mı? Peygamber gelip kalsa kanday olasın. Giygen giyimingen uyanmaysın mı? Koygan atırından uyanmaysın mı? Çaçından uyanmaysın mı? Üydögü mamilegen uyanmaysın mı? Cevatından ovqatından uyanmaysın mı? Süylep atkan sözünden uyanmaysın mı? Uyanmay turgan bolsun, demek sen sünnetke barabar iş kılvatasın. Hazreti İmam Abu Hanifa'nın bir sözü var, birok bu söz adamdardın bardığına erece katları kabul bolup turgan söz da. Hazreti İmam Abu Hanifa'dan soraştı, imam dedi. Sünnet giyim kanday bolot dedi. Sünnet giyim dese, biri Araptıkın, biri Pakistanlıkın, biri Kırgızlıkın, daha biri Kıtaylıkın ayıp çürüşüyorduk da, biri Araptıkın misal üçün. Abu Hanife bitti ayıptı. Sünnet giyimde 2 şartı var dedi. 2 şart da olsa sünnet, 2 şart da olmasa sünnet demez dedi. Birincisi, uşunday bir giyim giygini, oşol jerdeki alım damınlar, Sulayman damınlar, elçi damınlar, taksırlarımız jaman görüp etirgan bolsun. İkincisi, oşol jerde akıl esi kamera. Devona, dervişleri var, oşolor şıldımda bilip etirgan bolsun dedi. Ana oş sünnet giyim dedi. Divana şıldımda bilip etirgan bolsun, akıl esi bola şıldımda bilip etirgan bolsun, aks bolup aldı degen söz da. Maskarboz bolup aldı degen söz. Kede sünnette uzun gelip dörtkiye başka kılağız, adamda şıldımda bilip etirgan bolur. Bütün kampara gir, bir iştahı uzun, bir iştahı kıska, eti kapkara olup ketken, göğünü olup ketken, alba var, senden oraya olsan da kapkara may olup ketken, adamlar köçede sana şılda gül oturgan olur da. Ama o da gülvey. Bırak akılesi az, terbiyesi yok adam gül batsa, demekse giyip atkan giyimin kaysi bir jeri sünnetine doğru gelmeydi. Ankeni sünnet giyim şunday oluş gerek, anı akılesi yok adam şılda gülvey durgan olur, anı ağlımda cek görvey durgan olur da. Ana o şu sünnet giyim derecesi. Oşol siyaqçı şonun bandığında sünnetke kantip giremiz degen meseleni urmatlı bir tonda karamanışımız gerek. Jana ertemene sura olurdu, masturatlardan sura girgen ayal zatının jolulu giyimi kanday boluş gerekti. Giyim, oşol ayaldı adamlar karaganda ayal eken debemizden adam eken de karay turgan boluş gerek. Anı figurası kanday eken, oyuna gelip de uşunda kim güvesi var eken, yok eken degen oylor kelip etirgan dengerde ayalın karamatın saktap tura turgan giyim boluş gerek. Jündüne çüpürek menen cevap koyğumuzu giyim bolboydu. Keyde biz hicap degen giyimlerge daha bir hicap giygence tuğra gelir. Keyde hicap degen giyimlerge üstünden daha hicap giygence tuğra gelir. Beni bekin bolğan, başka bolğan, juka bolğan, daha bir nerse bolğan, jıltırak bir nekeleri, elin bana azdırıp turat, özünçerek köçü koşsa, yok uçka canlıcın. Tegerede öyle, ayasında kendiniz bizge benim berimizde ırda verip durgan deyip, kıyın olğanlar da var. Bir jıltıraktı da dünyaya tabi olğan dedesi. Onu hicap edilsin katı bekliyorlar. Boş ayet buyurgan giyim al emes. Alımda aytışan, uşintip janagıda tamak açtı jegende koldu juup jatıp alıp jüre bергende ala orusu payda bolup kalışı mümkün degen alımdara berdi surasında var eken, je talma bolup, jin bolup başka der.
Анан жанагы калып калган жук башка бир нерселерди сөөк башка бир нерсе деп жиндер келип жалап атканда минтип каттың уруу берген болсо чочуп кетип сага тийип кетиши мүмкүн. Жанагы кечинде шамдан кийин балдар чыгарба деген эмнеге ошондо жиндер эс алып жайлаган учур болот. Анан ошондо жанагыдай бисмилла айтпай туруп кайдан төгүп берген болсо, же жанагы бала барып басып алган болсо күлдөбөдө бир нерсени ошондо жин тийип кетиши мүмкүн деп айтышат да. Ошон үчүн бүгүнкү көчөгө чыкпаш керек, мисалы үчүн бейшеки, же болбосо бир нерсе төккөндө бисмилла айтып төгүш керек дегендери бар, ошого келип такалат. Ошон үчүн ар бир нерседе сүннөттү аткарганга аракет кылсак, ошондо бизге иншалла бакыт келет. Мусулманбыз бардыгыбыз. Эмнеге бардыгыбыз бактылуу болуп кеткен жокпуз? Анткени сүннөттү кармаш деңгээлинде бизде айырмачылык бар. Ыйман айырмачылык болбойт. Баарыбыз бир Кудайга ыйман келтиребиз. Бир Кудайды. Ыйманы көп келтирген, аз келтирген кандай? Яни Кудайды бир деп билгенде ыйман азайбайт, көбөйбөйт. Кудайды жалгыз деп билдим, ыйманы көбөйсө, эмне деп ишенип каласың дагы? Ыйман азайса, Кудайды баары жок деп ыйман келтирилет турат. Бирок сүннөт амал менен ыймандын бөмөсү азайып көбөйүп турат. Ошол көбөйгөн сайын адамда бакыт болот. Ошон үчүн биздин матурид акыйдада ыйман азайбайт, көбөйбөйт деген бар. Бирок Куранда ясдаду ыйман, ыймандар көбөйгөн, азайган деген сөздөр бар да, тафсир туура түшүнүш керек да. Ыймандын бөмөсү, ыймандын жемиши азайып көбөйүп турат. Исламда өзүнүн улууну иззат кыл деп айтасыздар. Биздин айылдан молдолор төргө өтүп кетет, ушул туурабы дейт. Улуулук урматтуу бир тууганым аксакал менен болот. Эгер аксакал намаз окуп адеп сактаса, аксакал бойдон калат. Болбосо акшакал бойдон да калып кетиши. Аксакалдык деген чал болуп койсо эле төргө ылайык болуп калат деген сөз эмес. Аксакалдык признание. Адамдар ошону кабыл кылыш керек. Адамдар урматтап сыйлап, адамдарга үлгү боло турганда болот да. Болбосо агарган сакал болсоң да актекен алып келип төргө чыгарып коюш керекпир, сакалы бар деп. Сакал текеде дагы бар. Демек төргө чыкканда жашап койгон эптеп турган өткөнү билинип калган чал ол төрдүк эмес. Төрдүкү ким? Аксакал. Ошого жашап бөлөтүк болот да. Экинчи бир аксакалдык улуулук илим менен болот. Өзү кичинекей болушу мүмкүн. Бирок андагы илим улуу. Куран төрдөн чыксын. Маселе төрдөн чыксын деп молдо төргө турат да. Ошон үчүн молдо төр талашпагыла. Молдодан кийин отургула. Же молдо болуп анан кийин төргө чыктыла деген. Ошого иззат туура молдо төргө чыгыш керек. Өзүң төргө чыгып алсаң, анан кийин Кудай таалам айтты деген сөз босогодон чыгып алса, эмне деген уят иш. Ошого молдодон орун талашып аткан өзү сиз аксакалдыкка сәл ылайык эмес болуп калдыңыз деген сөз болот да. Куранды урматтабасаңыз, башка урматтабасаңыз, анан эмне урматташ керек? Ошого молдо төргө чыгат. Талашпагыла төрдө. Ассаламу алейкум. Неберелүү болдум, кыз ат коюп бериңиз дейт. Пайгамбарыбыздын аялдарын аттарын коюш керек, сахаби аялдарын аттарын коюш керек. Мен Сара деп сунуштулат элем. Сара экөөбүздүн атым Сара. Анан кийинки кыздын атын Сафия деп сунуштулат элем. Үчүнчүсү Сундус деп сунуштулат элем. 3 ат берем сизге. Сундус Куранда келет, жибек деген маани. Бейиштегилер келип турган жибектин аты Сундус. Сундус. Андан мурдагысы Сафия. Сафия экөөбүз бар, андан мурдагысы Сара. 3 кызды болгондо эми дагы келсең дагы таап берем. Менин иним Мурат көз тийип катуу ооруп жатат. Сизден кеңеш сурайм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн айтып коюңузчу, намаз окусун. Тайжим Жамилияда ооруп жатат, дуа кылып коюңузчу. Аллах ыраазы болсун сизден Динара дейт. Урматтуу Мурат, намаз окуңуз. Намаз окуңуз. Пайгамбар алейхиссалам айтат, биз менен бизден башкалардын ортосунда айырмачылык намаз дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кимдеги намазын тургузса, динин тургузган болот. Намазын тургузбаса, динин тургузбайт дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кыяматка караганда биринчи намаз суралат, намаздан өссө калганы суралат. Болбосо калганы сурап отурбайт. Намаз мына ушундай. Намаз Куран-ы Каримде намазды оку деген буйрук келбейт. Куранда же сүннөттө намаз оку деген буйрук жок, урматтуу бир туугандар. Намазды тургуз деген буйрук бар да. Ошон үчүн намаз тургузуш керек. Намаз тургузганы кандай? Намаз тургузган ушундай. Намаз окуган адам сөгүнөт го. Сөгүнгөн таштай албаса,
demek namazın okup attı, turguzbay attır деген söz bolot. Namaz okup atıp tarazadan aldagan taşlay albaysa, namaz okup attı demek turguzbaptır деген söz bolot. Namaz okup atıp uşak aytıp gıybat aytıp atkan bolsa, namaz okup atıp bir beşara, jıgılıp durup hepte, hocam jegende kılıp. Biroq namazın turguzbaptır деген söz bolot. Dinlege. Antkeni çınıgı turguzulgan namaz, adamды uyat sözlerden, jaman kılık işlerden kaytarar. İslamda ereje uşunday. Adamlarga adetli bolgula, ulunu urmattagıla, küçüğünü sıylagıla, atelege jakşılık kılgıla, tazalık saktagıla, tazalık imanın bir bölügü, meçitli bulgavagıla, ant kile mintile деген sözlerden bardığın ayıştırıcı gereği yok. Allarga namazın hakikati жүрөгө kirgizse, namaz orundap gelip bu. Terbiye mına uşunday. Antkeni Kur'an-ı Kerim'de aytılır, elbette namaz adamlardı jaman işlerden, kılık joklardan kaytaratdı. Kaysı namaz? Turguzulgan namaz. Egerde namaz okup dele uşak aytıp atsanız, namaz okup dele telefonu uyat kinolordu görüp atsanız, namaz okup dele zakatты berip atsanız, namaz okup dele koçtan uşak kılıp atkan bolsanız, namaz okup at dele mında kılıp atkan bolsanız, namazınız okulup atar, biroq turguzulgan jok, ol namaz jok namaz. Namazı kayra karap çıgın bir sıyla. Ya taraktan ketken, ya farzından ketken, ya sünnetten ketken, ya niyetten ketken. Oşun üçün hurmatlı murat namaz okumuz. Emi Abu Hanifa'nın sözü bölükçe olur da. Abu Hanifa namaz oku dese de okup kalçıyor. Anken al namaz Abu Hanifa'nınki turguzulgan namaz eder. Biz kança namaz okudu aytkan bilen özümüzün namazını özü jakşı bilbeyim, senin Kudayın bilen, emi Murat Suran çünkü namaz okup ben uyat kılbar. Abu Hanifa'ga bir ögeriptir. Ustaz, doktor balama asal jebe dep aytты. Balam asal jеп atar. Biroq sizin sözün bardığını ugat. Şuga biraz aytıp koyun asal jebesin dedi. 40 gün jebeş gerek eken dedi. Abu Hanifa aytты. Balam 40 günden akke dedi. Balası 40 günden akke dedi. Balam asal jebe dediler. Bala darı oğup asal jebey, anan jakşı olup ketdi. Anan 40 günden kayra jebe dep kayсы bir iş bolgan eken da. Anan atası kapı oldu damına. Sen kaysarlık adatkanlar molluğları. Yani 40 gün burada aytsanız bugün bütüp kalan dedi da. 40 günde gel dediniz, asal jebe dediniz, asal jebe balam jakşı oldu. Biroq oşonda kaysarlık kılıp aytıp koysanız bolot ede dedi. Üka dedi. Yok dedi. Abu Hanifa aytdı da. Ben asalды kıyın jakşı görem, asal şifa. Asalды şifa. Biroq şifandağı köp jebesem ziyan bolup ketedi da. Şifa dedi. Oşan üçün ben özüm kılgan işti bana atkarıp kılga desem an жүрөгүн жетпейdi. Oşan üçün özüm sen aytkandan keyin 40 gün asalды jegen jokmун, anan jebey turup balam jebe degende жүрөгүнө ныгы kirip bardı dedi da. Oşan üçün ben Murat namaz okudu aytıp atam, men namazın turguzuş hareket kılabız. Biroq ертең Murat namaz okubay koysan da, demek men namazın turgay aytkan деген söz çıgat duyat da. Aytat da, çoğağa oku dep aytты Murat'tagı dereden gelsa жүрөt desem, men ya, oşan üçün Murat uka jalganda bolsa da okup koy namaz. Ben uyat kılıp şu uça taşıp adamlarga uyat kılbar meni. Abu Hanifa kızık adam bolgan. Abu Hanifa hurmatlı bir tuğanın sağa otup atsa, o uydan bir bola çıgat eken. Çığıgat oynayıp eken, çığıgat. Oşa bana çıkkanda Abu Hanifa orundan turat eken dağı, kaçan bala at çap, nara kulak kılıp, bere kulak kılıp, özünce mütüp bütün, anan çarçak girip ketkende kayra oturat eken ortuna. Anan şunda günüge kaytarınat eken. Anan soraptır, damla, ne üçün tura veresiz? Şu bana çıkkanda turat, kayra oturas dese, oşol balanın atasına ben ilim algan bir vakta. Oşol balanın hurmatına, atasının hurmatına, ben oşol bala oynap жүргөндө, oşonun gözünçe oturup albayın dep, uşundan amile kılam dedi da. Hammad degende 18 ilim algan Abu Hanifa. Da ala öğretle Hammad ölüp kalanın özü sağıp berip başlagan, aytat, oşol Hammad ötköndön beri, kaçan dua kılsam, ateneme kaçan dua kılsam, birinci Hammad'ı koyup dua kılan dedim deyip. Ustazın koyup dua kılgan da. 4 maskaptın başçılarının barlığının ballarına da Abdullah. Ahmad Abu Abdillah. İmam Malik Abu Abdillah. İmam Şafii Abu Abdillah. Biroq Abu Hanif Abu Hamma. Ankeni ustazın atın koygan da. Ustazın hurmatda bilip durayım dep, balasına ustazın atın koygan.
Şunçalık dengelde usta durmattağanlık için dünyadaki nomor birinci alim Abu Hanife azırga çeyin. Dalil var birinci kendine. İmam Şafii aytadi, fıkıh iliminde adamların bardığı Abu Hanife'nin baldarı deydi. Kim fıktan alim bolup turgan bolsa, oşu Abu Hanife'ga tiyişesi var. Cebiyaktan degen söz olmadı bir turganım. Kırgızstanda jaşı jetele kızdardı turmuşka berip jatышат. Sizdin oyunuz kanday? Kichine bolsa da adamlarga aytıp koyunçu deydi. Jaşı jetelek degen bizde mizan boyunca 18 yaştan keyin gana zakiska turulat. Anan tasele suyu aşıp Leyli Majnun bolup kesse, ayılökün taksakada çeşip çıkar, 17 yaştan başıp nikege turguzlan, ağa zakiska gaz berilir. Şunda Kırgızstan muhakkak bizde şunda mizan. Esser uağında 17 yaştan başlap turuş gerekli, anan 16'dan başlap eğer zar işçilik kalsa, anda bolup degen mizan var bile. Yani şu Orus'un mizanı, Kırgız'ın mizanına karaganda bu manlı ekende öyle kalınca. Onu kara çıkış gerek. Bırak mizanına başlayıyoruz biz. İkinci bir mesele. 17'den 18'e çıkıp kalsaydı, erge teginge jarap kal degen söz emez. Anda emez. 20'ga çıkıp kalsaydı, katlarına jarap kal degen söz emez. Üy bilöni mani mağazı bilip, katın balanı bakkandı bilip, tıyında bilöni bağalap durgan bolğun üy bile bakkanға jarayt degen bolot da. Töşökө jatıp bayra çıkıp ketkende bile turgan bolsa, anı koroz dele, toğuk dele, ördök dele, ündük dele bile. Bирок katın balanı bakıp, olarga tarifiye verip, onun joopkerçiligi bilgen akıl es gerek. Oşon üчүн жигиттерди men мектепти бүтүп үйлөнгөндө каршымын. Demek Süleyman'dan buraday olup canlı zuhur olup kalıp öyle tane üylep koyuyorsa, boğulsa kalmandan sen çok hoş deydiler bizce. Şimdi ne var bu? Çinlikte jimaşko çıksın, uzun bütsün, işte bir yolun tapsın, anan üylensün deydiler. Kızlar aklımdan şunday. Tamak pişirgandı bilbey, çok da tohum kurugandı bilbey de nereye getireyim ona. Ama ne uşaktır? Kaynesiyle biliş gerek, onu bunu biliş gerek, ersiyle biliş gerek, kütkönlü biliş gerek, oşağa terbiye verip, anam kızlar derge veriş gerek, bulutta. Şu kızlar er derge verirken jarışat, oşağı kızlar jarışıyla kare çıkıp gelip kalışat da. Yani ce erdi kütkönlü bilbey, ce başkanı bilbey, ce başkanı bilbey, oşağı için Allah'ın turmuşta dayangerçiliği de karamış gerek. Oşağında olmadı bir tuğandan tuğra olur. Anan jön-jön düşünce vergen alırmatı bir tuğanlar jakşılıkka alıp barabay turgan mesele. Peygamberimiz Aleyhisselam sünnetini durmatı bir tuğanlar tamaktı deydi. Adam jaşos dolayları jesin deydi. Tolturup almasın deydi de. Aşkazandın 4'ten biri, 5'ten birinci, 6'dan birincesin deydi. Kabur 7 içerimiden jeydi deydi. Musulman anı cevit deydi. Bırak Müslüman şunda kayıf kılgısı gel, rahat kılgısı gelse, anda aşkıdan 3'ten biri tamak olsun, 3'ten biri su olsun, 3'ten biri boşluk hava olsun, anda aşkın haram değil. Cevatkanın eneğinin sütü olsa da cegenin haram olur değil. Anken aşça cegen, özünçe haram olur. Anan oşonlu biz atkarın hareket kılavuz vardığımız, bırak oruzu desten çıkarıp koyuyoruz da. Oruzonun günü dele, iftar günü dele, tamak köp olsa dele, aşkıdan 3'ten biri tamak, 3'ten biri su yoktu, 3'ten biri boşluk oluş gerek. O şuna manevi değil kurmantı bir tuğanlar. İftarlar bizde ısrap kaydanıp keti olacak bir uçurda. Ayrıca cenab-ı cek iftarlar var o. O şunu ısrap kaydanıp keti. Barganda antet mintet koysuyor, birinci, üçüncü başka da oturat da. Bunda jalp iftarlar jakşı. Bırak üylerde çıkırganda bu da toskon öyle olup ketedi da. Onların tamamını oğuz deyince teravih bitip kalgan bolat şu. Oşun için, oşunda mesele götür, mani verişimiz gerek kurmantı bir tuğanlar. Üyde çok adamlar oşun iftar verende oturup toy kılgandan görüp, gelip 5'te talavelerge versek, oşun üyde 10 adama verilen iftarlığı, bu talavelerden 5 günlük iftarlığı olur bir yerde. İşte kızların 10 günlük iftarlığı olur da, şunun için uşak gelip bergen öğrenişimiz gerek. Kantip soğuk iş kılam degende, oşun soğuk iştin mani mağazın bilişimiz gerek. Oşun soğuk iş, çındap soğuk bu, soğuk emes mi degende hareket kılışımız gerek. Eğer soğuk bol oturgan bolsa, hareket kılıp soğuk emes bol oturgan bolsa, ağa mani verişimiz gerek. Peygamber Aleyhisselam aytar, "Lis-saimi farhatan." Oruza karmagan adamın 2 çoğ suyunçu var. Birincisi hazır oğuz açıp atkanda suyunç, elhamdülillah jettim degen. Tamak kurugayıp başka olur. Bugün gene çarçaysın, ne oruzu. İkincisi, kıyamatka varganda oruza karmagandığın için jirgagan, rahat algan suyunu jurmatı bitti olan.
Ошол үчүн азыр дуа кабыл болуп турган убакыт, дуа кылганда сөзсүз түрдө тил менен айтып кыйкырыш шарт эмес. Жүрөгүңдө сенин каалооң, жүрөгүңдө каалооң бар сеники, сенин тилегиң бар. Ошонун ичиңен кайрылып отур. Азыр кайрылып отура турган убакыт. Азыр дуа кылабыз. Балким сиздин жүрөгүңүздө бар нерсени айта албай калабыз. Бирок Кудай жүрөгүбүздү көрүп турат. Ошого жалпыбыз кол көтөрүп дуа кылабыз, амин деп турабыз. Андан кийин озушканга иншалла чыгабыз. Негизи шарият боюнча биз жана тамак жеп алган урматтуу бир туугандар, тамакты ооз ачып туруп, тамак жеп алып кийин намаз окуйбуз үйлөрдөчү. Ошол туура эмес. Ооз ачып алып туруп, курма жеп алып туруп, намаз окуп кийин тамакка турсак ошол туура болот да. Анткени ачып турганда көп жеп аласың билбейчи. Курманы жесең, курма тап ашказанга кирет дагы, ашказан койготуп даярдап, апетти бир аз жаап, анан ошондон кийин намаз окуп келген тамакка кире турган болсоң, сен азыраак тамак жеген болосуң да. Биз аптык көп тамак жебиз дагы, анан ошо менен кыйналып ошого семирип кете беребиз да. Сүннөт ушундай. Ооз ачылат, азан айтылганда ооз ачылып башталат. Азанчы Аллаху акбар дегенде биз менен ооз ачып баштайбыз бизчи. Анан ага чейин чайнап өз суу ичип алабыз болду, андан кийин намаз окуп, андан кийин тамакка кире турган болсок, мына ушул эң туура жол болот. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах субханаху ва таала орозолорубузду кабыл кылсын. Орозо учурундагы биздин тилектерибизди, дуаларыбызды Кудайым кабыл кылсын. Кудай таалам шерменде кылбасын. Адалдан рызкы берсин баарыбызга. Акыретибизди бара турган жерибизди бейиш кылсын. Артыбызга калган балдарыбыз, кыздарыбызды Куран окуп, бата кылып тура тургандардан кылсын. Кудайым кор кылбасын. Кудайым өзү кор кылгандарга кор кылбасын. Кудайым өзүнүн кулчулугунан бизди чыгарбасын. Аллах субханаху ва таала өзүнө дуа кылып, ошол заттан сураганды, Аллах таалага жалдык ибадат кылганды, ошол ибадаттан рахат тапканды, ләззат менен мунажат кылганды Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Араб тилинде шерменде хизиди. Хизю дунья дегени дүнүйөнүн шермендечилиги, ва хизюл ахира акыреттин шермендечилиги. Кудайым дүнүйө акыретте шерменде болгондон сактасын. Кудайым өзүнөн башкага бизди муктаж кылбасын. Кудай таалам уулдарыбыздын, кыздарыбыздын жакшылыгын көрсөтсүн. Биз өлүп атканда акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах болсун. Пайгамбар баш көтөргөн жерден баш көтөргөндү кыяматта Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Өлүп атканда балдарыбызга, кыздарыбызга, туугандарыбызга, айылыбызга, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге жана үммөт динибизге көңүлүбүз тоңап алып өлгөндү Кудай таалам насип кылган болсун. Аракештик жок болсун. Силердин айылда арак саткан жок экен, анчаңыз тамак саткандар бар экен. Алар дагы жок болсун. Башка жердин бардыгында арак саткандар дагы жок болсун. Тамаксын кийин айтабыз. Кудай таалам ниетибизди оңдосун. Башка бир мусулманга деген көрө албастык, жек көрүү, өч алам деген түшүнүк бизде болбосун. Жүрөгүбүздү тазаласын Кудай таалам. Кудай таалам башка бир адамга деген жакшы күмөндө болгону Кудай насип кылган болсун. Алымдарыбызды, башчыларыбызды, падышаларыбызды урматтаганды, сыйлаганды Кудай таалам бизге насип эткен болсун. Ким кандай тилек кылып аткан болсо, куттуу ороз айында ошол дуалардын тилектерди Кудайым кабыл кылсын. Үстүндө эжекелер отурат, апалар отурат, карындаштар отурат. Кудай таалам булардын тилектерин дагы берген болсун. Сайида төрө айылдарыбыз, апалар, эжелерибиз, Айша энебиздин, Хадича энебиздин, Фатима энебиздин бактысын берген болсун. Бакытты көчөдөн эмес, үйдөн таба тургандардан кылсын. Ыраазылык адамдардан эмес, Алладан, андан кийин өзүнүн күйөөсүнөн таба турганды Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам урматтап берген жоолукту түшүрбөй салынгандардан кылган болсун. Кудай таалам дуасы кабыл болуп, таманасында бейиш болгон хакыйкый момуна энелерден болгону Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам урматтуу бир туугандар, биздин балдарыбыздын бардыгы Куран окуп, Куран менен жүргөндө, Куран менен жашаган насип кылган болсун. Элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук, бейпилчилик берсин. Башыбыздагы падышабызды Кудай таалам адаштырбасын. Адашкандардан алыс кылсын. Ага кеп кеңеш бере тургандардын кеңеши Кудайга жагат болсо уктуруп, Кудайга жакпай турган, арам өзгө боло турган болсо Кудай таалам өзү менен өзүнө жок кылган болсун. Падышабызды, элге жерде кызмат кылып аткандарыбызды Кудай таалам жамандардан сактасын. Алем карапайым элибизге момун мусулман болгон Кудай таалам насип кылган болсун.
Жоқ жерден саясат шығарып, өлкөбүздүн өсүшүнө, экономикасына кедерги тийгизип аткандарга Кудай таалам ынсап берген болсун. Кудай таалам ооруп аткандарга шифа ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбеген күндөрдөн кафарат кылган болсун. Аллахумма лака сунна ва ала ризқика афтарна. Аллахумма ва алейка таваккална я архамар рахимин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك أرحم الراحمين. Ошол элибизге журтубузга сооп иштерди кылып, элдин батактын алып, ошону менен бирге ушул сагынган устаздарды ушул сиздерге жолуктуруп әрекет кылдыргыла. Мына Аллах Таала разы болсун. Бүгүн эрте менен кечке чейин сиздер менен мына эл менен бүгүн иштеди. Кудай көрүшөт. Мындан кийин дагы элибизге журтубузга кызмат кылып, биз мечитке келип көп сабактарды кылып берсин деп биз суранып атабыз. Аллах Таала сизден разы болсун. Мен Чуагдамулла менен мен досторум Асандамулла, ошондо эле тойгон досум келди. Ошондо эле биз ушул жерде алыс жакындан келгендердин баарына биздин чакырыгыбызга ушул салем алик алып келгендерге ыраазычылык билдиребиз. Ойлогоной тилеген максаттарыңыздарга жетиңиздер. Бул жерде биздин команда инилерим мына Москва, Ростов, ошондой эле Бишкектен балдар келип ушул жерде кызмат кылып жүрүшөт. 3-4 күндөн бери Аллах Таала баарына разы болсун. Ушул биздин элибизге, журтубузга караташка, ноокатка, ошко, мамлекетибизге дуа кылып коюңуздар. Ошолордун катарында биздин үй-бүлөгө да дуа кылып коюңуздар. Аллах Таала разы болсун. Разы болуп кетиңиздер. Эгерде бизде кемчиликтер келсе, кечирим сурайбыз. Рахмат. Рахмат. Кош келипсиздер. Boss.